sana nkethiche woro mutegeri wa Meru TV na mbetikirie nkuwate we ni kindeto cha Meru TV oro bontuku ya Jumatatu atariki 13 cha mweri wa mwanja mwakeno yoture yo ngirire 2026 ni wambita muthoni wa kiramana ngekunankeria cio itetauri akana ichunkwa na wita mbere na kumba kwithira wichi wa temo kwe mukiri mitandao yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya tukiambiriria niritireketie utukinyela methene yetu ya ndeto MCAs ba county ya Meru ibachumirite na kuga bwebete na mbere na kumba kwithira bakiwa tambaro na kinya kuyika thirikari ya Rais Ruto na munini wawe kithure kindi kino ntukuma barutonya wathani bethirite abakiona witi na mbere bukiretwo au county ne ya Meru bawite otongeria Rais Ruto na munini wawe kithure kindi kibutumite Meru ikethire kithara na kinya thikuru yonthe gukethira gukioneka maendeleo ntere mwanya mutugi wa Kiambi aina chonkuruki MCAs 63 bambunge ya kaunti ya Meru na arua ne batumirite kugwata mbaru na kuigika munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki utongeria bwa Rais Ruto na kinya gavana wa Meru Mutumanto Ithingia turia twende kuwa batwi twa support thirikari ya William Samoei Ruto na Profesa Kindiki na thirikari yetu ya county tongeretwe gavana wetu Mutuma na uni watu ya Meru na Meru tuliwa bahati bila tukuthiatania ra maendeleo yari batu na aro twinde tuliaza tuheshimu aba county assembly ikena tu afam support yetu Kento Ithingia na Kindiki na President Ruto batu turakiri sana mwanganto bona ta assembly yetu yorire batu tujekene aturakiri tubanga mantu ikena tuba kumira tubangite na tumba ku support thirikari yetu bwega so barakiri na bakiona ta assembly yorire tatu tioneka bando tuko tulikuwa tumejipanga na hizo jipange yetu ya kutosha saizi tuko hapa ili kusupport serikali yetu tura assembly ya Meru ito support thirikari na tukiromba president na nyende deputy president bendelee kusupport Meru oraba wamesupport uringana na MCAs baba ni bonete mirandi kathumba ja kaunti ya Meru yumanite na thirikari nene na riu bari na gitumi gikinene kia gutirira thirikari ji ndena opportunity ko thai none totongoria bwa Moi imbonete bwa Kibaki imbonete bwa Uhuru na bobo bwa Ruto na ngeraga Meru tukigitaga kira twita comparative politics wote thirikari nge iuchionde aturirikana jaura tuthirikane thirikari je ya Ruto nkoroki na tutibwa ibo kuwa 2 term ke president no ntoto ina hospitali yetu level 6 eto kubwithirwa tutena ibo kuwa 2 term no ntoko ina thoko kubwithwa Meru yonde tutena ibo kuwa 2 term no nto tweta stadium ni kubwithwa tutena ibo kuwa 2 term no ntoria tware na president on Saturday ibo commitment era aire ya atwere kuthiria ndwa kana wamba bongombe the northern grazing zone ya Nyambene belt sibyo tuwa bahati ture aheshimiwa bambunge yetu ya Meru na tu viongozi wa mashinani tukaromba na thirikari twamea support yarankuruki baritete mukana krentere ingi cianze guroire kumereria matagite kia munini wa rais baba ingi bakumereria gitike matamo no bakiugo bokenda lakini bado ba Meru tutongere tu county assembly Meru tuterekere gitike kia deputy wetu kiba kuma Meru gita nange gite kia deputy president ni Meru kire no tino kitete na tukiromba ini wana sorombe kia kuthwania gitike deputy president gitike kia uswi Kisumu Western wapi gitike kia deputy president mwaka 2032 kirethira kina Profesa Kindiki na ya Meru county tora bato kama tete bakiona bakiuga batatu riti tweriti batwe tona munene wetu thaiti mwana wetu yo Kindiki twemo support nya batatu ithira mara yo bothitheretwe Mount Kenya West boto kuwa wana for so long totenda manto jenu kaire na bato kithirikare na toruga tutam report ra Meru TV kuma giciko bunge keno thimenti Beta Mutugi wa Kiambi iwe ya muna mwandiki wetu wa ndeto Mutugi wa Kiambi no tuboriboti una njira ikinyanilete siasa ya cheno atwika mubunge awaikuru akaunti ya Meru no kachitete na mbere na kumba kwithira achi wa tamonki na bone nyuma
ya nkucha ni kumba kwethira chikioneka gatigati-ini koro kuromba giti kia mubunge wa Ekuru Meru Felicity Nkirotemberere anakinya Florence Kayuyu nyuma ya mbirire kuwa kaunti ya Meru ibati kumba kwethira nende kiringa siasa acha one term no bati kugwata mbaru athirikari ira iri wathani no tutubite na mbere bwithirite bukioneka au kaunti-ini ya Meru bone bote wati mbaru ane Florence Kayuyu onora kinya wa kuromba giti kia mubunge wa Ekuru kaunti-ini ya Meru ntubu tukete bubomu kuroba baile kumba kwethira bakirwa amana kwaraniria michemanio-ini ya gisiasa riboti mwandiki wetu wa Ndeto Mukirio Nkunja. Ni kiri kiatho kia muchango yo kanisa-ini ira ya Katholeki ya Mutwate aratongoria mwanya baikinyite kwa na riu siasa ikionekana kuwata mwanki kuntuko riu arwerietwo kia bunge wa Ekuru akaunti-ini ya Meru ario Florence Kayuyu amwe na Felicity Berere bonekana ukirithana kiatho niki turiwa twachokeria turiwa atia turiwa mtu akarira gite kia woman rep na itia achwe gite kingi kenda twitha twina Ekuru baingi bakulukira gitine kiu twitha twina atongeria baingi ba Ekuru bara bakaumba inya kwa waite nara kiri national government so turiwa Ekuru baingi bakulukira gitine kiu bakwe bakweya bakaua barenda tu okulukira mbunge anto au agenda era kethirwo enio rira akeigwo inya kuona gite kiu are yakaua arenda okulukira mbunge ke kulukira wae kana nanto beto beta abakatheterwa ku lo ya Kristo twethura mtu nonto na kuromba kulukira mbunge kana twethura kajuju nonto na kuelewa katiba na riu mantone yakonia siasa cia Gembena ura wari mubunge wa Ntereri nwe Joseph Torwaki na kinyari mukaririte wa Kefis ende na weze tibaki mukathe wa Nthiguru Rais Ruto kumwangwe miaka ingi 3 we akomba kwithira arinde bene wona sekinya mwaka 2027 kura ciakwa ikurakwana renge Mheshimiwa Rais President Ruto na mpere ngui ya chairman wa Kenya Plant Road Inspectorate Service ira yetawa Kefis na ndegurita gwa ngwe miaka 3 ikuthira ndaritite ngwe mbea pio ona mtu ateria musie ambongela renge miaka 3 Bwana Yesu asifiwe na ndea kuna kitu na ngependa kusema wale watu wa wivu barabatira bunjeria au antu barabaruritho antu abatenda we abwa bangi bagwa antu eru akinaraero ngwende atiromba kura nde no bwakisia nde kanisa nekwa nkaromba kura 2027 tariki 10 mweri wa 8 ukira rukiro ringire ukura na muthia kiri siasa cia kaunti ya Meru mukaririete Walika Bonda kaunti ya Meru no egitonga kubu na rombete akariba Meru kubwatela mutuma twethingie kenda tangwe na muno akionekana kumeneria pinsani bara banga bana mutuma twethingia nende na mwaka yo obisine mutuma twethingia ko lelia ntora bonde usidana na muntu wetu wapita munya na arenga bana Meru arengo 2017 muntu ritete ngwelo inenga wa tekendele tika rinuero muleko biatumira muntu wetu apita munyengwa karemerwa ni ngui yauma minister wa agriculture thine yonthe turemira kila aru are kienda kila kienda chongirie 10 ru kienda chongirie 1 kila kienda chongirie 4 kienda chongirie 10 ati athirania na batu no makana urongo ende twamerio choke muntu ulo ingaba no Meru onge wetu ametheka lentore ona itia ya noe Ruto noe awaende no ntibo kurira ni mirande bo nengera mwene nu amuci atunengera no minister wa agriculture katero era munyatiete are go create munya lentore no ya noe kwanja ndi amenene che saidi amiabungire ndi ero na turetere mboleo ni His Excellency the President of the Republic of Kenya aturetera ndalo chantiri muntu ulo ito amwethia ngaba no Meru re toke ndi Meru rukire mwe Nkiripotera Meru TV kuma kanisa-ini ya Katholeki ya Mutwate Gembena Mbita Mukiri Onkonja Ibaya muno Mukiri Onkonja no ndubori voti una njira endiku urokuromba giti kianga bana kaunti ya Meru Mithika Linturi na chumretie na kuria atongere bonde ba Meru bareo okuma kiringa bana kwina mwanga kire MCA abedere bakimenyera bunene na thirikari ya Rais Ruto na muno Rais Ruto aiwe ngonontu akuringana na Mithika Linturi ari Rais Ruto airethio bonke miromo muthenyende utku abwa kinyage eta kukira na kuruki kwithira kiaranirira kubangania mantu ya siasa na kawira mwangaza urani wa kuangaratani siasa achia Meru riboti mwandiki wetu wa Ndeto Jeff wagituma
nawe Mithikari Nturi nerite Amiru ni bethire bakimenya ati guti uchore burio gatigati gatongeria bari kaunti ya Amiru bare ajumbe na ngavana na kinya seneta. President ukaririte giti kwa kagita kaka William Ruto. Uchore ba William Ruto na abunge bawe tero uchore ba believe ati kuri Ruto wa kuthithia ni uchore ba conmanship ni akora bara bonde kabathimanirite makinya no kainchi mbere ya urongi ari urongi huo ndio urafiki wao bonde kabathimanirite makinya na ora wa inchia arombere akamerwe no nurongi etereni babua in the fullness of time wako ni famura nkubwira Nkuruki mutongeria uju na ugite kinyo keja kwithira ndiunga ya President Ruto nethirite akibaka athabu nene ni bethire bakimenya ga kubanga ni uria kethira akibathinja. William Ruto akenda kurikania na uwe nondikire ngavana undikire buri ayumbi undikire na nondu bute muichie nkurukie kwa ini twire no miaka 20 na ini kumumenya zaidi rira wambererie wone amberie obukatho arikaniti na babwe kakwenda obuthinja bwinde na busabu bwe minced meat ya muto ruare aikasia abwira simameni kathuri bwega nontu you are selfless Linda nambi William Ruto eta akawira the next day amuna waachana na wale watu wewe ndio unataka unisaidie wale wameshindwa hii inchi ndio wapatia kiti wameshindwa kukarabati. Nkuruki Mithikari Nturi na ugite President William Ruto alitinda na tongeria bau ntere mwanya muthenya indi utuku bakarara na kawira mwangaza kubangania uria kethira akiuraga atongeria bau. So wewe wewe ndio mtu yangu waachana na ile mimi ninasema kwa kiwanja ile ni siasa wewe mimi nakupanga ende kinyake de ante kumenya ile either kawira noe mujinga kai mutuma mujinga nontu bonde abawukashwa endi umwe wabo wato wa Kimiru akamira naye muchoi yurabu kaibwa in another 60 or so kana maximum 19 days bamo baetambi ni arakirikiria Mithikari Nturi ende muchunge huyu mtu mimi naelezea na ndiburie kama huyu mtu oni miaka 20 moyo tumite ni mumenya tutwire noe ko kumatene are tamburi cia na ngugu ikathira kione kwa tueka na athithie mantu yukimithika wewe toke arampiki wewe ni nani na kumya mwaka yutathithia atia utathira. Nkiripotera Miru TV mbita Jeff Wagitumam. Iboya muno Jeff Wagituma na tuparipoti na njira ikinyanilite murwamiru wa mathomo cukuru na ya mwingi ya Marinya Rwimbi nende na ciumirite na kumba kwithira akiuria arito bonthe barobere kwithira bakithomera cukuru ibethire bagichokera na kinyo choke guoko na njira ya gutethia arito bana kinyo utirira sibiru bitumbete kwithira biya kwiba kwithira abaitetheria bunene na waka cukuru kenda ukuri arabombete kwithira abakiuma tende kigunda atumite romba rekira bara wathomera cukuru akibori kaiteka kinyete kabo guchoka na kumba kwithira nende kinya bakiona kanya gakwarithia arito bara bethirite bakithoma cukuru kaitene kanende mwende olaiboni aina riboti. Cukuru cia mwingi muno gicigo mbunge kia Bure ni cietete na mbere kurumirwo ni wagibu arito na bone kumane na aciari wikia na bo kiri cukuru cia Ntukiumbe ara aciari boritwite na mbere kuwatila cukuru cia mwingi gicigo mbunge kenda ni kenda ukiria kithomo bwega na bo aciari go support schools cietu twinacio local schools especially ja primary schools twinacio no nturukire turona mbasi iria jigojana school cietu igatigwo itinana na aciari baba kenda schools cietu cia better than they are bakagerio support na kira gitiku cikaroja ire ingi ana bagwita bakujuku bageta tugitegera utero secondary schools
aciari beto bakumariana muno bareta Bwegembe bareta Meru Central na other places na twina good institutions ira bombo support ni gakara bwega na inko baromba by support batige kumara ya ome especially our senior secondary schools na nya our TVET institutions ibabu igwite akiaria mwarimu munene cukuru ya Marinya ya Roibitende Kigonda na ureti arito abara kuruka na alumni otiela ne baukiria cukuru ira bathomere na nikendo aciukiria kuma kiwango kira basitielere itokoromba na tokia pila nya alumni iba cukuru winge nonto anene beto na nya grant ire kuma kithirikari nya through CDF na nya through the county government etiomba kuthithia manto John de Jaskuru jomba kuthira kwa itokoromba nya cukuru winge bombe kureta the alumni on board nikenda bakomba gutetheria cukuru cietu cionthe ciombe gukara bwega ndingenda kuromba other institutions no tutuna chi nyingi na chi na arito bathomera ku antu bane bathomera ku ibabu kwambiri initiative yo guchwa arito bathomera ku bakejotethia tungi back to the community. Bariti yake ntuko yo kongwera kithomo cukuru ya Marinya ya Roibinere cukuru imwere wateli muno ni alumni na ndeito shokia nkatho nyingi nonto bakuja na mbesha bagututetheria kuthithia irasi bietu bwega na nyangate ona kinya fence ya cukuru nonto ba security ya cukuru eje yeto ba tutugera mbesha nyingi mono na igatutethia nyabara batiromba gukinya ibombete gutuma support yao mbuge ngo chokeye nyankatho ke alumni bara bakaberabera nonto ibatuturite kithima cukuru yetu ina office ira the best dene Meru County nonto ba support ira tuonete kuma ke alumni bamwe beto ngaugo nto bobo bwetha bothongi mono kinya cukuru ingi ti embrace the same thing kwethira kwina unto jabobo bagukairia masukuru in different areas especially dana gweto kona rimwe nyito kwaga kia guketha during the seasons tukarima na tukethira otikindu tukaharvest uketha kwina drought. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende Walaiboni na maendeleo laiboni mwandiki wetu wa ndeto kumantere chia buri CS rukuna urietie ayuthi na kinya mwingiro kumaruterera Mount Kenya abombe kuthira bagitumire na kuyeka thirikari ya Rais Ruto kenda ruterera Mount Kenya East roba kuthira rukigunika muno na maendeleo kumakiri thirikari nene na ire tungire Rais William Ruto na munini wawe ekithure Kindiki akiaria na gwete kwina kiroto kya Kindiki gutwika mutungire wa nthiguru kaitene kana Rais William Ruto akomba kuthira kiriki maka yawe ya wathani. How has it treated the people of Tharaka Nithi and Embu for the last 63 years? Atu wanasema hapana, sisi tumekuwa na mawaziri wengi sana wakati ya Kibaki, wakati ya Uhuru, wakati sijui ya Jomo Kenyatta. It is true. We had many ministers then. And even now we have ministers. Ruko is a minister. Mugai is a minister, isn't it? But what we are saying is, we cannot compare the seat or the position of a minister and a position of a president of the Republic of Kenya. This community is heartbeat away as far as presidency is concerned through one Professor Kithure Kindiki. Sasa wakati tuko one beat away na tunajua nguvu ya kiti ya urais, we know the executive powers vested in the office of president by our constitution. Ati saa hii ndio wa Munyoro anasema mlima yote ya Mount Kenya imeshaamua 2027 inapiga kura kuondoa serikali ya Mheshimiwa William Ruto. Sasa mimi nataka tukubaliane, huyo mtu anaongea ukweli ama anaongea uongo? Anaongea ukweli ama anaongea uongo? Pesa zile zinakuja Meru, kwanza hasa North Menti, tuko na level 6 inafanywa na imepewa 1 billion shillings. Waziri, tuna Gakoromone market tumepatiwa 1.2 billion kwa mwezi hii mwezi tunaenda kutakuwa na 2.9 billion ya barabara kutoka Kambakia kuenda paka Kemu. Hiyo sio pesa? Ni pesa, sio pesa? Wakati mabarabara ya Maumau inajengwa, hakuna hata
kilomita moja ya mabarabara ya Mau hapa Meru. Hakuna. Why? Because development is politically negotiated. It's politically negotiated. Uhuru akiwa rais wa taifa, wakakaa chini wakafanya mambo yao, ndio maana hizo mabarabara zote zinaendelea kona hiyo. Kwa hivyo hata sisi tunataka mabarabara sawa, maji sawa, stima sawa, sub-county ziongezewe, ili maendeleo yale ambayo inapaswa kufika kwa karibu kwa wananchi. Na wananchi hata sio sisi sasa, mimi na Rahim na Mheshimiwa Kairemia, wananchi ni nyinyi ambao mmekaa hapa. Kwa hivyo we want the future of the young people of this region ikuwe sawa. Iboya mno mutegeri wa Meru TV na tubagwete na mbere na kuona kanya ka tuthiatira kiteto cha Meru TV oro. Riboti ya twegera gatanta akagicunji getu kya mbere kendeto cha Meru TV oro nga kuroboka ita kureno tugethana kichokera kire chunji getu kya bile kendeto cha Meru TV. Yasa, odi antobe Meru County Tharaka-Nithi County Isiolo County na Kinyambu County ntorerio cionthe ciithire kiretie ituri bionthe bianthe bira bimagaruo nkuja na ntato sire na murio tamatanta jama sono jagi empeke auki atia we ukwenda kwethira wina mantu ukwenda kumenyithia antu nukwenda track kana ngare ya rudishu aja ni oturi nini wewe areria antora ndongo na ndongo antu bakuigwe warie tankongi maugene atiri gwa kwenda kugira skuru yaku gwa kwenda kuthia road show kana kiaba kira kionde kwenda sauti yenene atiri aja tuli na ngare ya road show ira tugukunenkera na maguri jara ya kuguna mukojo waku na kinyawenda tukwejania mona mugi kana na MC sound irere aja nirete onekete kaire kuma ndiguro rombo kuma gitara baroti ko ye gitara banumo ngagocoka kwa Jesu runguru eria iguru na matu na kinyamanga nyoni na ndenjo mo gutoneka engeta eje Limo namba 0725 170 744 withira ugisigwatira ngari yaku ya road show na kinyoke ya kuthawe na kiatho aunja ni oturi turakue nagoe taritho na gutu nini wewe turekane You can read about it in the Daily Express. Kristo akurikia kuritana rito bawe gukurukira uringi bwa biyama nawe nabatumire gutambia ruteto rwa Murungu kire migongo yonthe eje niyo mission area yari nene Mwathani antumire mwaka jwa 73 na nantuma migongo yonthe na nandi na arantumire no kurwa bu na inda atonyanire na thiri twitite na bongo gigitari raja na kione kikiagwa nkorone cieto atiri kana nkorone ciao iba ikirundu na kwenda ngurirwa kagari gakumba gwita untu gukwingi wiki angume Mwathani mono ntumikiritwo ana machukuru Mwathani ambira chukuru ana baba bakuya muno intonye imbeta ya machukuru ngatethia na romba yakwa twana tutunyi ni mwinjilisti wa kanisa twetu twitawa Grace Gospel Prophetic Center niwe wambite kanisa tu na mathe atwire mwinjilisti miaka yawe yonthe mwankira nandi nikio atumiritie migongo yonthe na Mwathani na mutumite ete akaunjirie twana na akaunjie migongo yonthe nikio gitumi ntariki 9 mweri jwa 8 2026 twina maketha ja kumugurira missionary car aria gitune Grace Gospel Prophetic Center nibwega nibugweti ugeni winthe Ameru tumireni tugwatie kugurira muinjilisti uju wetu ngari
nĩ tharimi njara iria inenkanagĩra gũkĩra iria ya mũkaĩra bwinthe ibũgwati ũgeni gũtuĩka bamwe mission ya Reverend Veronica Machukuru Nejetu. Namba ya thimũ ya kũritĩra nĩ 0758752127. Hatua chapa na ndaka ichindire mainda ngiri 5 ya beti yaku onyuma ya ndeka 20 wachetha na chiringi 20 ugaichindira ngiri 100 na wachetha na chiringi 40 ugaichindira chiringi ngiri 200. Chetha na chiringi 100 uichindire nusu milioni hau ngoroki kuri na into bia nyomba na bia biashara bia kuichindira smart TV, fridge, cookers, mashini cha kuthambia ngari, mitambo ya kuchangania na kuruga cake, bonda, mashini cha kuora na kuumia nguo, bells cha mitumba, solar panels, tuk-tuks na ngari muthemba jo maruti. Tonya thimuni yaku kiri M-Pesa na wikire paybill iriani 440 kana 150. Amount ikira kuma chiringi 20 mwanka ngiri 2. Account ni Meru TV. Changamka sasa, tatua chapa na kazi na daka. Kuwatiwe ni kile tutiketu kia bili kandeto cha Meru TV oro na ngikuririkana wete na mbere na ututhiatira ki mitandao yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya kenda wete na mbere na kugwate ndeto hii oburachi utunduka Meru ome ya Meru na kinyande guru na yetu yonthe ya Kenya. Akristo makanisa ya Catholic ya kirira hirere nterechi ya abuthuguchi gatigati agishigone mbunge kisentriment bedrete bakibuithia mambura ya kugwira mwarimu wakirira kwa miaka 34 kanisene hakiari nende na oreti ya yuthi bombe kwethira bagichebanire no utumiri bothu kubonda wachiambokita na nkulugi uchoka kanicene kenda bethira abaitwika mugongo yoru yonjefu agituma na uchokera riboti. Nabo akristo bakanisa ya Catholic ya Kiria ne bathithitie kiatho kia gukungwira Maria Muriungi uria withirite ari mwarimu wa kirira gwa nkurukie miaka 34 kiatho nakio kithithikirite wandine ya Bothuguchie gatigati kiri gicigo mbunge gia Central Imenti na nari wakatwina kiatho gia kwira katekesti uria turari nawe Maria wa Muriungi tumwira ibwega nontu bwangugire aritite ndene kanisa yeje kuma riria ambiririe na ndi akuthiria miaka 34 na itukatha Murungu nontu bwa kumumbithia kurita ngugi iu go celebrate miaka era katekesti ya Maria mbete kwithirwa agita ngugi kanisa yeneje oni ndi umwe muritwa wa katekesti ya Maria miaka iu mbete kwithirwa agita ngugi kuma tukiuga kirira twetu boys tunini na kagita kau tukiuga kirira 1990s kulingana na environment yore karintore ne remwe kwethora kwina challenges nyingi muno kirirene tukiuga kirira kwethora kwina yore bwije kawinda ntorene ana kwethora bena erema na guchumbura lakini nomba kwethora agitomeria akomerinya barabo muchumbura na akendere otwitana na tukomba kuuga kirira arito baba ingi sana kanyene kawe Maria Muriungi no ritiana bakutumira ndawa chambogita bethire bagitigana nacio na kinyankuruki bethire bagichoka kanisene nikenda bakomba gwikia na mbere mugongo jwa nthiguru iji bora mpomba kwira anto babethi ayuthi barabareo no barabare kanisene ibwega na ngeta na mbere kuwa Murungu abatharime no barabate kanisene baitonyithitie mantune ja maingi ja urebi mantune ja bangi na ndawa cia kurevia nkaromba Murungu nkabera Murungu abatethie nkibaromba iro kinya bo bete na mbere kuromba na bete na mbere kugaruka na ndenda nyasi ari ba mono bende ana bau bakabathura kana babengeria kuraya iba baretarete akuye kenda bakomba kubariria na ayuthi bau ngwitikia bakagaruka
na bende kinya bongo kanisa no to benda kanisa utiachara bageta kaba kona fainda no to murungu no tharimana nĩ are kinya itĩte mataro katekesi ura mwensangu ura mwanka thai nengerete ngugi ndingi kwenda kinya akristo mono bamuigeka na mono atongeria na mono atana mbere guitana kirira ona ari kwethwa kwina akakurukira mantu ne jama inge ja kumukene na jange ja ku yate kumukenia karomba kinya wethwe na kumiria ya kurandirade naku omerie ete na mbere kuritira murungu ngugi no twaritira murungu ngugi akona itharimo kwethirwa oni mbonete itharimo bibinge gukurukira kinya ngugira ndiraitagira murungu kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Na tukerekana na riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma mibango ya kubangira michezo ya gikombe kya Governors Cup finals za kaunti ya Mbeere no kaiti na mbere na araura CEC wa michezo Elias Murega bari na munini wa gavana kaunti ya Meru Linda Kiome bethirite bakibwithe ndiunga kieni nege kinuru kira kirigiri akumba kwithira gichethro michezo Sunday ya tariki 19 cha mweri turi mwakeno yo 2026 Elias Mutuma na gavana na munini wa gavana abakiaria nende ibaugite kieni kibura kibet kwithira kibuthe bana wirigiro na uchamba atembere michezo yumba kwithira ikinya gikethira gikurikia akubwithwa Wang'iro wa michezo thirikari ya kaunti ya Meru itongeretwo ni waziri Elias Murega bagwatanĩte na munini wa gavana Linda Kiome kagita bakuriongite kinene gya kinoru baugite mibango yonthe ni kinyanirite gwetera muchezo jwa final ya Governors Cup ntuku ya kiumia tukamberia michezo eu on Saturday rukiri twambiritie na athletics itukuburomba bwinthe bweje bukujire bweje tutindanire tweje tukujire tukiona nthaka cietu na ari betu ekuru na akuru baraba guchetha michetho eu amwe na athletics bakiugia na bagichetha mubira rimira tu antu ba sport twithirite twi nayo ekuma miaka 10 nonto the last Governors Cup echetherwe 10 years ago. Back 10 years ago Mheshimiwa Governor Isaac Mutuma Ntwaithinkia wena Linda Kiome baguchokia muchetho jura twithirite twirira iria miaka 10 kwa ikyo tuburomba bwinthe umireni kwa wingi tariki 10 na kenda 19 July Sundays ikienda tomba go witness one of the greatest tournament as a Meru County. Batu enderete na mipango na yonthe isambamba ugategera kieni giki kuma narua tukethera twigita all the preparation ikienda twithirwa achethi utukomba kuona injury timu iji ni ciirigiri kwamukira bie wa mwanya aria muchindi akwirigirwo gwikamatira ciringi milioni 1 mbeca baribari kethera kwina bie wa bikanenkanirwa kiewa kira kinene ni kia milioni 1 kira kinini buru ni kia 100,000 na kou itukuromba antu betu ba Meru bweze bukujire Governor Mutuma's Super Cup finals on Sunday. Tukethirwa at least twina team 8 ikethirwa igiparticipate antu kweu 4 chairmen na 4 chairwomen ara tukethirwa twina finals ijere na playoff ijere chonde igachethirwa aza Kinoru Stadium. Au tukethirwa twina sub-county teams ira chethirwa chochinda number 1s chonde ikezaza for the awarding ceremony. Tuthithitie budget proposal budget yetu kinya mwaka jujungi tukethira tukipromota ayouth betu gukurukira ge talent ingwetekia next time tuga expand nkurukia ura twambiritie mwaka juju lakini kinyayo ituthithiretie budget ikethira iri continuous tutikuthirikiria aja jojo ni jumwambirio jo gukuria ayouth betu ni ara kuringana na waziri Murega bari na morto jwa kuthuja bia mbe umbithi babane kenda bakaumagaruka guchetha o mea kaunti ya Meru twina network yeu na ikyo tukethira twina guest especially kuma the top FKF kana federation officials ituarikite even the president FKF the deputy president na barabonde badira na youth programs na even women rig
na inya itumbite kwarika the Regent Anderson ore wari Man U na muchethi kuma Brazil na aria no ntinya bongo be establish academy outside inya obeja kuona ni atatomba gutethaniria we establish academies as a Meru as one of the sustainable program to the future na ikio tugo appeal through the easy tomba kwithira twina all the scout kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Na riboti mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi atwigire gatanta ka riboti cia Meru TV oro bontuku ya Jumatatu tariki 13 cia mweri wa mwanja mwakeno yoturu ya 2026 ndi wambita muthoni wa kiramana na nkuluki ngochokere nkatho no tubakona kanya ka ututhiatira kumathire twambiririe Ndeto cia Meru TV oro ithira wina kaite gakanya na nkuluki uthiatiri bwe ya Meru TV.